ntukunde umugore wawe umutesheje agaciro, umugore wawe uramwubahutse, ariko urifuza ko amahoro aramba mu rugo rwawe. Kugira ngo amahoro arambe mu rugo rwawe nuko habaho kumvikana wowe n'umugore wawe mu gihe cyose, mufite akazi mudafite akazi, hariho urukundo. Ndakubwira ko umwana wawe w'umuhungu harakureba uko uhawubaka. Hello bene data, mumeze gute? Mumeze neza? Ndabasuhuje aho muherereye, mbifuriza ibihe byiza, ibihe byo kubona Imana, ibihe byo gusurwa n'Imana, ibihe byo kugendererwa n'Imana. Abantu bari guca mu buzima bwiza burushirizeho kuba bwiza, Imana ikomeze ibigenze neza. Hanyuma n'abari guca mu butaboroheye, Imana iborohereze. Imana niyo mugenga w'ibihe, Imana niyo ihinduranya ibihe. Witege kugira neza kw'Imana. Uyu munsi bishobora kuba bitameze neza, ariko ejo bikagenda neza. Ico dusabwa ni ukwizera Imana. Wizera Imana ko ishoboye ico kibazo ufite, kikuruhije, kikunanije. Imana yo mu ijuru iraje kugira ngo ibikugezeho. Hanyuma turagarutse, n'ubundi nongeye kugaruka ni jenyine. Munyitege muri iyi minsi ko numva ngiye gukora cyane, nanje ubwanje ku giti canje nibere umwimvite, nzoza nitumira nimara nze tubane muri uyu mwanya. Hanyuma ndabakiriye cyane muri iki kiganiro tugiye kujamwo. Ubushize twavuze ku nkuru y'umugore witwara nabi mu rugo rwiwe bivanye n'uko afite akazi umugabo atagafite. Uyu munsi rero ndagarutse, ikingaruye hano ngiye kubwira abagabo. Wa munsi nabwiye abagore, uyu munsi ngiye kubwira abagabo. Hanyuma abagabo ico ngiye kubabwira ni conseil ngiye kubaheza nk'iyo nahaye abagore. Abagore naravuze ngo umugore ushaka urukundo rukwiye, ushaka ko umugabo we amukunda, ushaka ko umugabo we amutetesha, ushaka ko umugabo we amufata neza, nuko amwubaha. Hanyuma uyu munsi topic y'uyu munsi iravuga ngo mugabo kunda umugore wawe. Umugabo akunde umugore wiwe. Tuziye abagabo uyu munsi, dushaka kwibutsa abagabo inshingano zanyu. Hari igihe mwifuza ko tububaha, mukifuza ko tubakorera bya bindi mukeneye. Nk'abagabo mukeneye kubahwa, mukeneye kwitabwaho, ariko mukibagiza inshingano zanyu. Umugabo ico Imana yaragutegetse ngo ukunde umugore wawe, ariko kuri none ntuhamukunda, ntumwereke urukundo, ariko wowe ugakenera ngo umugore akubahe. Urukundo ntabwo uri kumugaragariza. Ni ukuvuga ngo wishe inshingano zawe. Kugira ngo habeho kubaha nuko habaho gukunda. Ushaka ko bagukunda, ushaka ko bagukorera kimwe n'ikindi, ukunda umugore wawe, umukunde. Nimba ushaka ko akubaha, bivana nuko nawe wamukunze, kuko niryo tegeko ryanyu. Hari igihe umugabo abona akazi keza, bari batuye mu buzima n'umugore, nta kazi bari bafite, ugasanga ca gihe co kubaho nta kazi bafite, nibwo begeranye cyane, nibwo bagiranye ubusabane bwinshi, niho habayeho urukundo rwinshi, niho habayeho kubahana kwa cyane. Ariko umugabo yabona akazi asigara avuga nka wa mugore twavuze ubushize, avuga ngo umugore wanjye ntambereye. Kwanza umugore arashaje, umugore ntakiri mwiza, umugore nta bwiza afite. Ubibonye kubera ko wabonye akazi keza, ubibonye kubera ko ubuzima buhindutse.
igihe mwari mu buzima bubi, igihe mwari muri mu buzima bwo gutegereza ko mwabona akazi, mwari muhuje, hariho urukundo, hariho kubahana, hariho kumvikana, ariko akazi kaje kubatandukanya. Ni ukuvuga ngo aho akazi kubatandukanye, mwari musanzwe muhuje, mubanye neza, ako kazi koshira ariko urukundo rukahaguma, kubaha kukahaguma. Ushaka kubahwa bisaba yuko nawe ukunda. Yego Imana yaguhinduriye amateka, wabonye akazi keza, wenda umugore nta kazi afite ari mu rugo, wakunze umugore nta kazi mufite, no mu gihe c'akazi mukunde kugira ngo urugo rwanyu rubemwe amahoro. Urifuza amahoro mu rugo, ariko ntukunde umugore wawe umutesheje agaciro, umugore wawe uramwubahutse, ariko urifuza ko amahoro aramba mu rugo rwawe. Kugira ngo amahoro arambe mu rugo rwawe, nuko habaho kumvikana wowe n'umugore wawe mu gihe cose, mufite akazi mudafite akazi, hariho urukundo. Ndakubwira ko umwana wawe w'umuhungu karakureba uko uhawubaka, karakureba ukuntu umaritreta mama wiwe, karareba ukuntu ufata mama wiwe nabi. Umwana nta kindi azashira mu mutwe, azahita avuga ngo nuko niko bubaka. Nashika mu rugo rwiwe, nawe azakora ca kindi wakoraga, nawe azasuzugura umugore wiwe kubera ko yabonye papa wiwe amusuzugura. Kandi namara kubikora gutyo, nawe azabyara. Namara kubyara babana biwe sasa, babana biwe nabo bazareba ibyo akorera mama wabo, nibyo bazatwara mu ngo zabo kuja kubikorera abagore babo. Ni ukuvuga ngo ukeneye urugo rwiza, ukeneye ko abana bawe bazubaka ingo zabo zikaba nziza, ukeneye ko n'abuzukuru bazubaka bakagira ingo nziza, ukeneye ko urubyaro rwawe ruzaba mu mahoro. Yatange. Kandi gutanga amahoro ni ugukora inshingano zawe nk'umugabo, ugakunda umugore wawe, ugakunda umugore wawe uko yaba ari kose. Mushakana, zari za shushu, zari za sheri, zari za hani, ariko kuri uyu munota bihinduka kubera ko habonetse akazi, kubera ko wateye imbere mu kazi, kubera ko wabonye promotion. Ntukireba umugore wawe ngo arashaje. Bariya bakwereka ko bagukunda, ntibagukunda, ahubwo baraguprofita, bashaka kuguprofita. Rero impanuro nazanye uyu munsi nizabagabo, nizireba abagabo. Abagabo mukunda abagore banyu, mukunda abagore banyu kugira ngo mugire imiryango myiza. Kugira imiryango myiza ni ugukora inshingano zawe nk'umugabo, ugakunda umugore. Umugore kumukunda ni iki? Gukunda umugore ni iki? Gukunda umugore ni ukumukundwa akaza no mu bandi. Ntibiguhekeremo ngo uvuge ngo nkunda umugore, ariko utakenera kumupresenta mu nshuti zawe, utakenera kujana nawe, utakenera. Hariho bamwe bazavuga ngo jewe ngo kuva nabaho cyangwa se kuva nashaka ngo ntiturasangira n'umugore wanjye. Umugore wawe uramunena, ni icaha gusangira nawe? Hari aho byanditse muri Bibiliya ko umugabo atagomba gusangira n'umugore? Ubirebye neza wasanga warahendetse. Umugore akeneye keya, umugore akeneye ko mwegerana, umugore akeneye ko muba closed, umugore akeneye kumuba hafi. Abagore dukunda guteta. Umugore aba akeneye ngo umubwire utujambo twiza, umubwire amajambo meza, umubwire ko umukunda, umwiteho kuko wamwihitiyemo. Uyu munsi ushobora kuvuga ngo
ngo ntakiri mwiza, ngo 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 ntambere nka wa mugore wabivuze, cyangwa se yabaye umukecuru. Yabaye umukecuru ariko wamuzanye ari inkumi, wamuzanye akiri mutoya, wamuzanye umukunze. Uyu munsi uramwanga kubera ngo yabaye umukecuru. Kandi nimba umugore yabaye umukecuru, buriya nawe ugiye kwireba wasanga wabaye umusaza, kuko ntiyabaye umukecuru, ntiyakuze ngo agire imyaka myinshi, wowe usigarane ugume kuri ya yindi wamushakiyeho. Rero abagabo ntimuntera amabuye, nimba mushaka ko tububaha, nimba mushaka kubahwa mu ngo zanyu, mukunda abagore banyu, mubereke urukundo, mubagaragarize urukundo, mureke kubatesha agaciro, ureke kuja mu bandi ngo umugore ngo arashaje, ureke gukurikira abandi baguprofita. Hariho urukundo rwawe, urukundo rwawe rwa mbere rurahari, kubera ko uja kunyanyagiza urukundo rwawe mu bandi ufite umugore wawe. Uyu munsi rero ni impanuro ku bagabo, naje gukonseye abagabo ngo mukunde abagore banyu. Ushaka ko descendance yawe izaba nziza, ushaka ko abana bawe, abuzukuru bawe, abuzukuruza bawe bazagira ingo nziza, ni amahitamo yawe. Buriya Imana yadushize imbere amahitamo, umuntu wese arihitiramo. Ushaka ko ibintu byawe biba byiza, ushaka kubahwa, urabihitamo nabyo. Uko ubihitamo nuko nawe ukora inshingano zawe. Ushaka ko urugo rwawe ruzaba rwiza, abana bakaba beza, bagazatunganya mu ngo zabo, abuzukuru, nuko nawe ubikora, nuko uhitamo neza. Hari ikintu kiza kintangaza, buriya Imana yaduhaye amahitamo, irakubwira ngo mwana w'umuntu, ngushize amahitamo imbere yawe, wowe ni wowe guhitamo. Ese kubera ko umuntu azahitamo nabi? Umuntu kubera ko azahitamo ngo urugo rwiwe rube rubi, kandi iyo uhitamo neza urugo rwiwe rukaba rwiza. Ni ukuvuga ngo nimba urugo ruba rubi, nimba urugo rwakubanye rubi, banza wisuzume, urebe ko utahisemo nabi, urebe ko ibyo uhawe ukora bitarimo amahitamo mabi, bitarimo utahisemo kugira urugo rwawe rubi. Hari igihe nyine nk'umugabo akabiherereza ku mugore, umugore wanjye niwe mubi, umugore wanjye naransuzugura, umugore wanjye ntanyubaha. Ariko se wowe uramukunda? Mbere ya byose mukunde. Numara kumukunda, umugore ntazabirengaho ngo akubahuke. Umugore azakubaha ariko nawe wamukunze. Iyo niyo mpanuro nari mfite kuri uyu munsi, nifuza yuko dusangira n'abagabo uko bagomba gukunda abagore babo. Kuko iyo ukunze umugore arakubaha, kandi iyo akubashe ni paradiso. Urugo rwanyu ruba rwiza, urugo rwanyu rugenda neza, urugo rwanyu rugira amahoro. Nta rugo rwobaho, nta rugo rwagira amahoro hatabayeho gukundana, nta rugo rwagira amahoro hatabayeho kubahana. Bisaba ko umugore yubaha umugabo wiwe, umugabo nawe agakunda umugore wiwe, kugira ngo rwa rugo rwanyu murukomeze. Nta wundi wo hanze uzoza kugukomereza urugo, nta wundi wo hanze uzaza kugukundira umugore. Ni wowe wo kumukunda, asigaye amahoro akaramba mu rugo. Ico nico mbifurije, ico nico, ntimuntera amabuye ngo naje kuvuga ngo nabinjire. Oya, ni impanuro, ni konseye, kugira ngo twubake ingo zacu zibe nziza, ingo zacu zigira amahoro, ingo zacu zibe mu mutekano, habeho guhuza. Rero murakoze cyane, mumfashe kabisa, mumfashe. Nimba dukeneye ko imiryango yacu iba myiza, abagabo nimukunda abagore, abagabo nimukunda abagore, mubakundwakaze, mubiteho, kugira ngo nabo bazokore za nshingano zabo zo kububaha. Rero murakoze kunyumva cyane, murakoze cyane kubikoreraho. Abagabo bakore inshingano zabo, tukome n'abagore bakora inshingano zabo, nibwo ingo zacu zizaba nziza, nibwo ingo zacu
tuzazigira paradizo. Kugira urugo paradizo ni ugukora inshingano zawe. Umuntu uvuga ngo urugo rwabaye rubi, ngo jewe, ngo Imana, ngo sinzi uko yangiriye, banza urebe ko wowe atari wowe wabyigiriye. Banza urebe ko atari wowe wabyigiriye, nyuma ubone kureba Imana. Rero twigirire neza. Mu kwigirira neza nuko twubaha abagabo nabo bakadukunda. Abagabo ko turababwira ngo nimukunda abagore banyu, pemporte ukuntu yabasa kuri none, wamuzanye umukunze, wamwihitiyemwo, ugomba kumukunda, urugo rwanyu rukagira amahoro. Rero mukundane kugira ngo ingo zanyu ziba amahoro. Ico nico mbifurije. Ciao ciao.